Nanupi na pasal ni ansik tika hitihin tua. Nanupi pasal he nan isik vuak pengtona chun hitil hi na tua her. Apakat nak na iniyam tiin izwam. Zay chatia chun perfection nak in milung lak affection timi hi abapi deo. Ipetlay nak timi hi kumkwa le alat na I ti. Petlay nak ni fatin ngay pengkha salaw in. Petlay nak timi ju ibochan ngat chan tlak le izum tlak mi sinak trust and loyalty ka se. Nupi tha tak timi ni chun apasal cha a zoom ok tlak te in relationship timi a hin isik vel nak le vuak nak ten ha an vechiam. Man se lo relationship timi a chun hibantuk na chung hin dot nak he hun khatia dau chi kha ase. Chu cha a true relationship timi chu zaizong vial te li le phe thu lo te in chim le phuan kha ase. Iku re inham le dating to te na hi hoi kom nak le petlai naka midang na ti min ha ni nai lom nak ding cha a to mi bantuk salo. Chu cha na darling na nupi na pasal he nan isik vel tika chikhat khorwat ta ton man. Zaitik chani chan nan man liu te da nan inop khun nom nak chan na ser mi te kha ruat than. Memory ichin ken nak ni hin kharwa har in thil hi ser chuat than ton dia. Nuva le chon piak thiam hani anti ton. Atling mi hoi kom nak ti mi hi isik vel ballo thin hun ballo le thin pho ballo ki asrim lo. Minung chu ahom han atling mi kan umlo chu cha a thil fa te pal nak antu atika kal takla. Hinak fak deu in atu than a chun chailak in ka vuak lai ka sik lai ti bantuk I in mi thinlung khorwa nak bantuk in angia in ngia ha. Khal tal lo bantuk in a ing ha. Nay niyam ti in nihin buina ka nihin a pishin ko izwam zungsal. Chutichun na thin hun nak ni na tlak talay lo.